Dobar dan, danas smo malo u temi, zato ker Maticu gasnu luč. No, evo ta igrca. Danes igramo. Karkoli že vidite tukaj. To je Matica najljepša igrca. A ti je ratal IH77? A tebi je? Ne. Meni tudi ne. A ti je ratal? Daj, koliko sem dobil? A ti je ratal? Ne. Še. Ja še tega je zdubil, razdavni. Ne pa pokaži. Kaj level si ti? 14. Ha, 15. Dobro, sem se prej začel. Level 16. Nu ser man trist. Vamos dar boa train. Nu știu ce fac cu film. Lăsi to cum film jaz naredim. Ja, what the fuck, jaz sem to že naredil. Tako, no, what the fuck, daj. No kdaj? Sem jaz malo prej naredil. Ta lever je prav easy. A si imel 2 gormita, ne? Ja. Jaz sem imel, WTF, jaz sem imel komaj 4 Kaj? teh. Daj. Ja, zdaj jih imam komaj 3. No, ja. What the fuck, Pomagam, da tudi vse premagal. Zato, ker nimaš istih kaj jaz, malo so pa boljši. Kaj te je razbal, model guzico te je razbal? Ti povem. Kaj te je razbil? Ja, ma dio WTF, ker sem imel sam 4. A ne, jaz sem imel sam 4 teh. Baj. Bolje si to level 16. Pom level 17. No, dobro. Green Battle. Gremo probat nutraj zadet. Ti imaš tako mal fuck model. Pa si pa ne vem zakaj. Matic zgubil vse. Ne vem kje. Ja, v bojih. A si že tako kdaj izgubil tega? A so ti umirali kdaj? Ja. A si jih daš sam, what the fuck, Matel? Tukaj jih daš, da se ti uničijo, what the fuck. Matic je včasih zelo neumen. A ne da, Matic? Kaj sem? Nekaj imam boljši kanal kot ti. Se strinjate, otroci? Ne. Pa nikoli ga ne boš imel. Ma ti pa svojega nikoli ne boš imel. Zgo samo zlikute. The fuck? Jej, zdreli smo nutrain! What? A vle, koga sem dobil, le. Kjer je to? Hej, kje se je ta pojavil kar? Kaj me zdaj, če hočem unga nazaj? Ne, kje pa je bil? Sam čakam, da nekaj. A, tukaj. Eto ga, 2 trejna smo dobili.
Easy, a ne? Zajmetica dostava. Mi dva z Maticom imava najboljše YouTube kanale. Tisti, kaj mislil, da imava najslabše, se je zmotil in to kar. Ja. Tisto naj ne mara, nisi gre v gluto pizde. Jaz sem pobiram, da dobijem to. Ok, to bo za danes vse. Prosim, lajkite, subscribite, sem utrujen. In nasvidenje.